Broni lagi tangpuwa sini 41 Opinagar constituency ni MLA borong menang sarpatangal jamatia tai boni poreo tongo sporting club ni secretary Naisha pas kali ka kasang tini mo da hat-trick olay sai maya Twidu SS ni captain ni Motha khaina save khari rekha ten khaina ni bagai jatiok laijak haino hai Twidu SS school ni captain Amusa Mol somni thani bol Ari ni fatara haino hai bol Poila khaksani thumungo Khajiriot club bepagai 1-0 khai kosalemani Tawak paitha khaksani thumung eba habawa tai kaisa gol riwai Twidu SS na 2-0 ni therbai khayai lead najak Khajiriot club ball jersey number 12 Twidu SS jersey number 6 Dorjoy kolai Gouranga komal kolai sini Opinagar ni ngoi MLA tebe sini Gouranga doctor bichuji joto ording ograi ma hamjama ya phal tebe nai tongai joto takhok tebe hok soni thani ani koibo जों kaham kerengke sini sak hamno tongna ni ke जों physically fitness जों nai nangai physical fitness जों thangke sini mentally fitness जों nai sini wan som kaham mang nai football thungmoi ni bisiti jara thungnai rok bahaino boroni career no bahike snamnai borok bahaino wan som laigoi nijeni career ni baskang ni bagai mawan sungai sini titi edisi ni ngoi bujung sakthari tongo phainai salogo sini jara thungkuru borono bahike jung opportunity roimanai boni bangai sini sakthar mung tongo tini ni thumlungo bahaino trial match sungoi tongo 27 October North East ni joto 6 sidul ni kaisa tournament kotor unai o event o thana ni bagai khana bahaino trial match nai or nije thungkur nono bang kobogu nirabo khana participate khaibedi jara gurung rok borono chung select khaibei North East ni kaisa event kotor ro thuna ni bagai chung opportunity ro nai borok buskang ni premium league rogo or ni bisingo no selection khaijagu थांनाय बोसोरावबो जों दिनै दिनै एडिशन ngoi rohorka taklai बोसोरावबो जों rohonai आसामनि क'क्राझाराव खेलांनाय हानिबावै खोना कायसा ट्रायल मैच तंफिबो दिनैबो ट्रायल मैच चलै दंबो अरनि जारा थांनाय रबो पार्टिसिपेट खाइबाय खांजे लेके जानाय दिनै नो थुंमंगो कपाय केचेंनाय थियाबा दिनै अमा हामजा लाइमों दिनै हालाव नतेबो बलायनानै नांनाय जारा performance ka khaimanai keplainai hani bangai oro kuno जों kok bangai janai gori kethalai mani bising pinci जों thungai ni nangai jotona ang asunu sanani musugu phaidi जों chini physically mentally chini dofano जों fitness khaini ni ke जों drug ni hakchalo ma tongai drug ni against जों lorai ma khainai phainai chalo chini dofano kuchu karona ni ke जों sini sakham kaham ni bising tei buskang agol gai ni nangai thungmuna जों teibo kusugoti salai ni bagai sak thalai ni nangai jotona hambai khulumbai kha